Om Swastiastu. Inggih para pamirsa sane mangyang titiang. Sane mangkin malih titiang bacang ngaturan indik pitrayatnya rikala pamerasan. Niki nganggen pupuh ginada lingkar petak. Menawi kirang langkung titiang ngaturang malih bos-bos banget titiang nunas keledangan para pamirsa sareng sami ladang ngampuraya. Nggih, sane mangkin jagi kawitin titiang. Aduh Bapak cingak titiang Bapak oleh ngoni titiang ngeruruh mailahan aduh deriki juwaka panggo Ndoros Bapa cingak titiang oli driki piana kecucu manyantosan pianak cucu ajak emak gejang terima pamerasane mangken pada bedek
juwa kanggo nanging manah rayu selagang juwa kening juma Bapa pamit jukung ngelampah segaro Doro sang bapa marga mogi poleh genah becek yaso yang jo titiang joma rares mangken munggah jukung dan gantas majalan dolah jukung ngelampah segaro pianak cucu pada bengong ingat jukung margi sayang
sayan mangajokan ban-ban alon samar saru lalu ulap udah dening bapa maninggalin luas sentanane bengongsak di pemerasane nangun kais Banten Medan Karungan Buyaringo lalu merawat sane mangkin pupuk karone kelanturan Om Santi Santi Santi. Oh.